Najponosniji smo na činjenicu da su djeca stvarno uživala u radionicama koje smo provodile. To su ove kreativne radionice koje smo imali, video vinjete, storytelling i photo voice. Čak mi se čini da je taj photo voice bio njima najbliskiji, jer su to mogli promišljati samostalno i tako dalje. Ono što ja bih rekla da jeste uspjeh to što su oni razumjeli u odnosu na početak samog projekta, gdje ih je jako puno kroz anketni upitnik samoprocjene u stvari reklo da ne zna ili nije sigurno što jesu EU vrijednosti. Došli smo do toga da doista razumiju i da ih prepoznaju. I to je ono što je možda najveći uspjeh cijeloga projekta i što nam je negdje primarna i zadaća bila ne brojke, ne nekakve brojke i slova u smislu koliko smo čega odradili, nego što smo uistinu postigli i kako pomaknuli tu neku malu svijest. I ja vjerujem da je isto jedan dobar ishod to što su škole zainteresirane za ovakvu vrste projekata, gdje su zapravo i odlučili da možda i uđu u nekakva nova partnerstva, ali isto tako i da pokreću određene nove sadržaje vezano za to. Dugoročnost vidim i u tim klincima koji su prolazili aktivnosti. Nastavnici će sigurno raditi na ovim sadržajima jer su doista angažirani bili i aktivni, ali mislim da će i učenici imati neku svjesnost veću o tome, odnosno da ju već imaju i da će sigurno u budućnosti lakše, jednostavnije uočavati određene nepravilnosti, ali isto tako i reagirati. Ja se nadam da ćemo ih možda dobiti neke od njih, barem u srednjim školama u Osijeku i Vukovaru, gdje im onda možemo još dodatno kroz našu organizaciju, ali i druge organizacije, dati tog nekog podstrijeha za aktivno građanstvo, za tu neku interakciju i da doista ovo što su naučili u malim nekim nogama i na nižim razinama razreda, da u stvari primjenjuju dugoročnije. Pa mislim da smo u stvari dobar posao napravili jer smo odabrali prvo kreativne metode koje su vrlo atraktivne i koje same po sebi privlače pozornost kad se postave negdje u nekom javnom prostoru. Također mislim da smo i samim sadržajima i tim pristupom neformalnog obrazovanja učinili da dobro promoviramo te EU vrijednosti, odnosno da oni imaju tu neku mogućnost da su u interakciji međusobnom i sa nama, da mogu postaviti pitanja, da mogu donijeti određenu odluku, da mogu nešto predložiti, a s druge strane opet mi se čini u javnom tom prostoru da bi trebalo i više ovakvih nekakvih aktivnosti. Na samim javnim događajima bilo je dosta roditelja, bilo je, ne znam, baka, djedova, oni su svi bili oduševljeni njihovim radovima. I čak se stvarno zastajalo kod određenih panoa na izložbi, recimo, gdje se diskutiralo o tome pa to nama treba ili mi to nemamo, ili su komentari bili uočene su te deponije, ali ne znam, općinska vlast ništa ne radi ili mi građani odmaknemo rukom i tako dalje. Jesu to stvari koje oni primjećuju, ali kad se počne razgovarati o ovim temama, mislim da ima puno veći utjecaj nego da ga samo negdje onako malo provučemo. Mislim da su nastavnici nakon projekta puno povezaniji, da je i njihova međusobna kombinacija, jer mi, iako nismo imali fizičke sastanke jako puno sa svima njima zajedno, imali smo dosta zoomova. I puno su otvoreniji za razgovore međusobno, puno su više razmjenjivali su i kontakte i vjerujem da će tu biti partnerstava među školama. S druge strane, učenici su puno slobodniji u izražavanju. Na početku su bili dosta stisnuti, dosta su promišljali o tome šta uočavaju, ne uočavaju. Bili su, onako mogu reći, lagano i pogubljeni u cijeloj ovoj temi EU vrijednosti. Međutim, sad puno to bolje funkcionira u smislu da mogu, ne znam, iskazati i ne znam, primjere onoga što uočavaju, ali isto tako i napraviti neku pjesmicu vezanu za EU vrijednosti, međusobno komunicirati, biti u tom smislu negdje slobodniji. Tako da mislim da to je i na nekoj osobnoj njihovoj razini dosta onako značilo u stvari. Mislim da ćemo sa ovom kampanjom koju ćemo sad podići online, da ćemo prvo i zaintrigirati škole da možda imaju na takve načine isticanja dobrih primjera rada sa učenicima i onih nekih sadržaja koji oni rade. To je jedna stvar. Druga stvar, podcasti su sad već pokrenuli, na primjer, priču u osnovnim školama da otvaraju različite teme i da sami budu organizatori takvih emisija i takvih formata koji su informativni, koji su edukativni, a koji su opet dovoljno neformalni da se mogu uključiti i stručnjaci, ali i oni koji možda se samo bave određenim sadržajima ili temama. I treća stvar svakako su ove metodologije koje ostaju u školi u primjenu. Mnogi su nam davali nastavnici primjere na koji način oni koriste recimo i video i photo voice i storytelling, gdje se vidi da zapravo je ono primjenjivo onako, ja ću to reći, multidisciplinarno, odnosno može se koristiti i za potrebe nastave, ali svakako i za potrebe izvan nastave.
nastavnih aktivnosti. Definitivno apeliram na sve one koji se bave i razvojem civilnog društva, ali i bilo kojim segmentom razvoja. Nebitno je da li je to turizam, ekonomija, poljoprivreda ili bilo što drugo. Tim malim sredinama treba sadržaja koji su obrazovni i koji su informativni i voljela bih da zapravo sve organizacije civilnog društva na ovom našem području imaju to u vidu, da te ruralne sredine nisu samo nekakva indikacija u projektu, nego da je to doista nužda i da je to jedna potreba za razvoj cjelokupnog društva.